uyatrenda umntalapho kaMthandeni Gcome elisho umfo wamanqele etalapha uwelile emchuno ke lapha ke lenkulumo isisabalele enkondleni zokuxhumana ke lapha kumthandeni izwakalisa ke okungaphakathi enhlizweni yakhe ke ngokushiwo uwelile emchuno kodwa ke angifisi ukuthi uzwe ngami ke nanto udaba ke oluphelele khona la kwesiqiniseko eSemedia. Wena uyaqina njalo ungenaphi nje uMambomvu uma idlala ingoma zami ngoba phela bonke abantu bayidlala wena ungenaphi uhlabe kaphi ungenaphi uyaphapha wena lolu qinzi lolu lokwenza ukuqhoga lapha engathi ikhehle lifuya imbongolo ngizophoxa. Ngiyambona ke lo mngani wakho leli qhawe lakho ukuthi lisa kanjani kodwa kungaba njengembongolo mina mangibona uMbomvu ube sengithi ngibiza ngoqinzisha. Hey umanqele kade uyisa kangaka. Hey wazi wasilana abantu ngusika nakulezi ingoma ngiyambona umanqele usevela waphakama manje usethi mina nguqinzi ngibiza ngambongolo uthi ngiyaqhuka angiqhuka bhuda mina ngoba mina ngize ngilimale nje yazi ukuthi umanqele wesitelela ngempela yazi hayi cha hayi uyangibhaza injalo ke indaba bafowethu ke injalo kumthandeni ke lo nowelele emchuno sikhumbule kumthandeni ukuthi ke umuntu ke ongathanda ukunaka noma ukuphendula izinto ezishiwo ngabantu kodwa la ugcina sephendula mina ngifisa ukuzwa uvo lwakho kulolu daba asidibane kwezinye.